Yes, reka nongere ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza mwene data kunwa n'Imana urose Imana ikumpera umugisha kandi ukomeze unugirwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho mu burasirazuba bwa Kongo n'ibyinshi tugiye kugenda tugarukaho mu bikomeje kugenda bigaragara aho inyeshyamba z'umutwe wa 23 zikomeje gukubitwa. Turagaruka kuri Moise Katumbi yagize icyo avuga ku bitero bikomeje kugenda bigabwa ku butaka bwa Kongo ndetse n'itegeko nshinga rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Turaza no kugaruka mu bitero bikomeje kugenda byumvikana ndetse n'amakuru icyo avuga ku burasirazuba bwa Kongo cyane cyane mu bice bya Walikale. Inyeshyamba z'umutwe wa 23 zamaze kuva muri ibyo bice bya Walikale. Mu by'ukuri niyo mpamvu yatumye 23 ku mugaragaro imanika amaboko kemera gutsindwa. Intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo irakomeje. Ibitero bya drone zimaze guhitana ibirindiro bya 23 mu baturage ndetse bagenda batangaza ko bashimira ingabo za leta mu buryo zikwirukanamo inyeshyamba z'umutwe wa 23. Kuno gutsindwa gukomeye rero abantu benshi bashyigikiraga 23 bamaze kuyikuraho amaboko kubera ibikorwa by'urugomo. Benshi bakomeje no kugenda bayishinja no gushimuta abanyamurenge ikabeshyira leta ko ariyo iri kubashimuta. RDC kandi abayobozi bakuru bemeje ko 23 igomba guhirikwa ikavanwa mu bice byinshi birimo na Bukavu n'umujyi wa Goma. Aka kanya byamaze kuba official, 23 yamaze kuva muri Walikale inyuma y'uko Amerika yategetse 23 kuba yavuye mu bice byose biri hano ku butaka bwa Kongo. Se 23 nyuma yo kuva Walikale hari kandi gace yaba itekereza kuvamo. Ibisasu bya drone za FARDC byahitanye abantu benshi muri Minembwe binasenya ibikorwa remezo byinshi. Ingabo za 23 zahuye n'uruva gusenya muri Walikale. Ni amakuru aturuka mu misozi miremire y'umurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yaho aravuga ko mu ijoro ryakeye ibisasu byarashwe n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone byatewe mu duce dutandukanye dutuwe n'abanyamurenge, bikica rero abantu benshi kandi bigasenya ibikorwa remezo birimo n'amazu. Amakuru kandi atanzwe n'abaturage bo muri ibyo bice avuga ko izo drone ari inzigo cyangwa se ari ingenzi cyane kuri leta kuko ziri kubifashishwa mu kuba zarusha 23 imbaraga. Izo drone kandi ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'Uburundi FDNB mu bikorwa bivugwa ko bigamije kurimbura icyo twakwita inyeshyamba z'umutwe wa 23 bifashije bino bisasu bijyanwa na drone mu gace ka Mekenke ndetse no mu bindi bice bitandukanye no ku kibuga cy'indege cya Minembwe ndetse no mu bice bya Madegu na Gakenke. Muri utu duce rero n'ubundi hagaragara umutekano utifashe neza. Muri aka kanya rero nibyo byatumye duhamagara mugenzi wacu ku murongo wa telefone by'umwihariko kugira ngo tubwire akantu ku kandi kubiri kubera ha Minembwe. Aka kanya bwana munyamakuru navuga ko Minembwe byifashe bite? Bwana munyamakuru tugana muri kano kanya ubu niho mperereye nahigereye. Bahage rero ibikorwa by'imirwano ngira ngo muri kubyumva ko ndi mu muhanda hajya haturikirwa rero imodoka z'ingabo za 23 ndetse no muri iki gitondo imirwano ikaba yakomeje. Rero bwana munyamakuru nicyo buri umwe wese yamenya, imirwano yakomeje ku mpande zombi muri Minembwe. Rero bwana munyamakuru ahari ibirindiro by'ingabo za 23 hose muri kano kanya bwana munyamakuru ubonye ibintu bakora ngira ngo nimwe nagiye mbifotora ndetse nagiye mbikoherereza. Bwana munyamakuru ingabo zagiye zibara n'ibibazo bikomeye kuko muri kano kanya hagiye hagabwa ibitero rero mu birindiro byabo. Urumva ko n'ubundi bakomeje kugenda bose ku gitutu kuko ibintu biri kugenda bihabera ndetse n'ibikorwa byakozwe n'izi drone ntabwo ari ibyo kuvuga kuko n'ubu ngubu umuriro cyari kwaka. Bwana munyamakuru cyane cyane rero ni ingaruka n'ibisasu bigiye bigabwa cyane cyane mu birindiro bya 23 hatwitswe mu rwego rwo hejuru ndetse
ingabo zahapfiriye ndetse abandi bakomeje guhunga. Rero bwana munyamakuru n'ubundi ni ibikorwa ubona ko bikomeje kugenda bibashyira habi kandi bari gutsindwa urugamba bigaragarira amaso ya buri wese, kuko niyo ngubu tuvugana ingabo za leta zirimo zirarwana n'izi ngabo za M23 mu bice bigiye bitandukanye, nyuma y'uko n'ubundi babatwikiye mu birindiro byabo. Bamwe bwana munyamakuru bahasize ubuzima ngo hari amavideo amwe n'amwe ingabo za M23 zageze ku rugamba zitarakurwa mu bice byagiye biberamo iyo mirwano. Urumva ko n'ubundi n'abaturage nabo benshi bakomeje kugenda n'ubundi bagaragaza ko batishimiye cyane cyane ibikorwa by'izi ngabo, kuko n'ubundi ibitero n'ubundi muri iki gitondo cyose imirwano yakomeje kugenda iba. Kubera umunyamakuru yagiye igaragaza ko ingabo za leta zikomeje kubakubita inshuro, kuko muri aka kanya barimo barakubitwa mu rwego rwo hejuru. Ariko bwana munyamakuru icyo wamenya ni uko izi ngabo ibitero ziri kugaba cyane cyane muri aka kanya muri iki gitondo bari kurasa bari mu bice hafi y'ibice bituwe n'abaturage, kuko muri aka kanya harabarurwa kuva imirwano yatangiye kuva ku isaha 12 za mu gitondo. Ngira ngo rero ingabo za M23 nyuma yo gutwikwa ziri kwihimura mu baturage kamuze gutyo, kuko ibitero bari kugaba ibitero byazindutse n'ubundi bwana munyamakuru birimo biragabwa mu bice bituwe n'abaturage. Urumva ko abagera kuri barindwi bamaze kwasiga ubuzima uturutse mu rukerera. Rero muri aka kanya tuvugana ingabo za M23 zikomeje ibikorwa byo kurwana n'ingabo za FARDC, imbunda nini ndetse n'intoya biri kumvikana mu bice bigiye bitandukanye. Ngira ngo rero ishusho ihari muri Minembwe nyuma y'uko n'ubundi hagaragaye ko izi ngabo za M23 zikomeje kurekura ibice byoroshye. Muri aka kanya ishusho ihari rero bwana munyamakuru ni uko bo bamaze kuba batsindwa urugamba, ndetse ni bamwe mu bakomeje kugenda batakaza, kuko muri aka kanya batakaje mu rwego rwo hejuru, kuko ubu ngubu tuvugana ngira ngo izi ngabo n'ubu ngubu bwana munyamakuru zacyabara inkuru y'ibyabaye, kuko ni ibitero byagiye kugaragara mu ijoro byashize. Ngira ngo byansabye bwana munyamakuru ko nzindukira ahagabwa ibitero kugira buri umwe wese amenye ko byifashe. Muri aka kanya ubonye ibyakorewe bimwe nagiye mbifotora bwana munyamakuru, ni ibitero bishyira ku ntsinzi ingabo za leta, kuko ibirindiro bya M23 mu bice bigiye bitandukanye byose bigize Minembwe, indege za drone zabakozemo akazi. Ndakubwiza ukuri ko n'ubu ngubu umuriro uracyari kwaka, ngira ngo harimbuwe ndetse ntiwamenya ko higeze no kuba hagera zino ngabo. Ngira ngo rero bwana munyamakuru aka kanya bari mu icuraburindi ndetse bakomeje gukubitwa inshuro. Ngira ngo ni bamwe muzabara inkuru y'ibyababayeho. Ngira ngo rero ngo tuvugana muri Minembwe aho mperereye mu muhanda bwana munyamakuru, imodoka zisanzwe cyane cyane z'abaturage ntabwo ziri kugenda, ahubwo hari kugaragara izi bifaru zikomeje kugenda ziza ku mirongo y'imbere ku rugamba, zikomeje kugenda rero zizana ibitwaro bigiye bitandukanye. Urumva ko rero ari ibintu bitoroshye bwana munyamakuru. Yego nta guciye mu izama mbere ko nongera kuguha akanya kugira tugeze update. Ana makuru avuga ko ngo batangabuhamya bavuga ko ibyo bisasu byahitanye ubuzima bw'abantu benshi, umubare w'abapfuye nawo ni mwinshi utangazwa ku mugaragaro. Bavuga ko kandi ko hari abakomeretse barimo n'abagore bari mu gace ka Madego, ndetse n'abaturage bavuga ko uyu munsi waranzwe n'ituze ryagaragayemo ibitero bikomeye, ituze risa n'iryabuze cyane mu ijoro, aho bivugwa ko mu masaha y'urukera saa 11 aribwo imirwano yongeye gufata indi ntera. FARDC n'ubufatanyabikorwa barimo ingabo z'u Burundi, abarwanyi ba FDL ndetse n'abanyamahanga ndetse n'abazwi nka Wazalendo bongeye kwerekana imbaraga zihambaye. Akarere ka Minembwe rero n'inkengero zako kamaze igihe kaberamo imirwano ikomeye, ndetse n'ubuzima bw'abarwanyi ba M23 bukomeje kujya mu kaga, mu gihe amakuru akomeje gukusanwa
ku mubare n'abantu benshi bamaze kugwa muri ibi bitero. Aka kanya nk'uko wakomeje kubitubwira kuri kujyayo, ndagira ngo utubwire mu by'ukuri ni iyihe shusho ihari, noneho uze kutwerekeza no mu bice bitandukanye bya Walikale. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 zagaragaje ko zahindukiye rwose zigasubira inyuma muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Rero benshi bakemeza ko iri huriro rya M23 ryakuye abasirikare baryo mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bikaba rero byabaye nk'ibintu bisa n'ibigaragaza ko M23 yateje urujijo n'impaka mu basesenguzi bijyanye n'ibya gisirikare. Mu by'ukuri bavuga ko amakuru aturuka mu baturage no mu nzego z'umutekano avuga ko ingabo za M23 zavuye mu duce twa Mpeti na Minjenje zerekeza ahitwa Banakindi. Ababonye rero urugendo rw'abo basirikare bavuga ko M23 ibimodoka by'intambara byazo byerekezaga muri ibyo bice ari ugutsindwa gukomeye. Ibi si ugutsindwa gusa, ahubwo biragenda binasebya mu muryango wa M23. Bwana munyamakuru, ndagira ngo uhera muri Minembwe utwerekeza aho ngaho turebe uko byifashe. ngira ngo nk'uko ubivuze ni ibikorwa bigiye bitandukanye byagiye bigaragaza ko n'ubundi bakomeje kugenda bava mu bice bigiye bitandukanye, kandi koko bwana munyamakuru bakomeje gukubitwa inshuro, kuko muri kano kanya tuvugana izi ngabo zarekuye ibice cyangwa se zongeye kuva mu bice. Rero abantu benshi twagiye tuganira kuri iki kibazo bavuga ko n'ubundi bamaze kuba bagaragaza ko nta bikomeye cyangwa se bamaze gutsindwa urugamba babura kugira ngo babe barekura, kuko muri aka kanya tuvugana bamaze kuva mu bice byinshi. Ngira ngo abantu benshi bwana munyamakuru bakomeje kugenda babigaragaza ko izi ngabo mu by'ukuri zamaze kuva mu bice bigiye bitandukanye, zatsinzwe urugamba, ahubwo zikomeje guteza ibyago abaturage, naho inzira y'imirwano yararangiye kuri bo, kuko muri aka kanya urebye irimbukiro baguyemo cyane cyane muri Minembwe, bareba uburyo ki bari kurekura ibice byoroshye, nyuma y'uko rero abayobozi babo bakomeje kugenda bahura n'akaga gakomeye. Ngira ngo muri aka kanya n'ubundi izi ngabo zikomeje kugenda zitsindwa urugamba, kuko no mu bice nagiye nyuramo ndi kwerekeza muri Minembwe, naho bwana munyamakuru ntabwo izi ngabo uko wasangaga zicunze umutekano cyane cyane ziri ku mirongo y'imbere, ntabwo muri aka kanya ziri kongera kugaragara, ahubwo uri gusanga ingabo nyinshi z'Uburundi zikomeje kugenda zigaragara mu bice bigiye bitandukanye. Mbese urabona ko ingabo za M23 zisigaye mu bikorwa byo kujya cyane cyane zigaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye, ariko zisanga hamwe cyangwa se bati ibi ni ibirindiro by'ingabo za M23 hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ntabwo bikibaho, ahubwo benshi bakomeje kujya mu buhungiro, benshi bakomeje kugenda bahunga urugamba. Ngira ngo hafi 1/2 cy'izi ngabo zamaze kuba zitira ku rugamba, izindi zikomeje kwishyikiriza ingabo za leta. Ngira ngo rero ubu ngubu tuvugana ingabo za M23 zongeye kurekura uduce byoroshye. Urumva ko rero n'ubundi abantu benshi bifuza ko bava mu bice hanyuma bakayoboka inzira y'ibiganiro, ndetse hakarengerwa n'abaturage benshi bakomeje kugenda bagwa mu mirwano, kuko no mu bice bigiye bitandukanye ubona ko abaturage benshi bari kugenda bagaragaza ubwoba, ndetse ubona ko batishimiye ibikorwa biri kugenda bikorwa n'ingabo zikomeje kugenda zigaba ibitero hafi ibice bituwe n'abaturage. Ibi rero n'ubundi ubona ko umutekano nifashe neza mu bice ingabo za M23 zigenzura, kuko nyuma y'uko zivuye muri bice bwana munyamakuru zongeye gukora agashya ko kuva mu bice nta muntu basigiye. Ibi rero biri guteza impungenge cyane cyane ku baturage, kuko ubu ngubu umutekano babona ko bayifashe neza. Ngira ngo bice izi ngabo zavuye mu bwana munyamakuru, ubu ngubu tuvugana ibikorwa bimwe na bimwe byagiye bihagarara, ibikorwa by'ubucuruzi, ndetse kugira ngo abaturage benshi bafite ubwoba bw'ibibuza gukurikiraho, kuko muri kano kanya hagiye hagaragara inyeshyamba nyinshi zagiye zigaragaza ko bifuza gusahura, kandi koko bagiye babigeraho. Murabizi neza ko muri Uvira niho hagiye habera ibikorwa bitari byiza, kandi koko wareba ugasanga nibyo, kuko hagiye hagaragara muri Uvira nyuma y'uko barekuye ingabo za M23 zikagenda nta muntu zihasigiye, hagaragaye ubujura bwagiye bukorwa
n'abasirikare batwirwaneho ndetse n'izindi nyeshyamba zigabiza mu baturage zirasahura ndetse zica na benshi. Rero n'aka kanya tuvugana naho ngira ngo abaturage bafite izo mpungenge kuko ingabo za leta ntizirahagera ngo zifate tuno duce, ahubwo abaturage bafite izo mpungenge n'ubundi ibyabereye muri Uvira ndetse no mu duce tundi bagiye bareforanya. Murabizi neza ko ingabo zijya kuhagera za leta bamaze kuba babakoramo akazi, reka mvuga gutyo, bamwe bishwe abandi bibwe. Rero izi ngabo za M23 zikomeje kugaragariza urwanga abaturage ndetse ntabwo zikibacunga nk'uko bikwiye, cyangwa se bo aho bari bateze inyungu bamaze kuba bazibura, reka mbivuge gutyo, kuko bwari umunyamakuru izi ngabo zari zishingikirije amabuye y'agaciro ndetse n'ahandi. ngira ngo rero kuva ingabo za leta zafata ibice bigiye bitandukanye harimo santere ndetse n'ahandi, ngira ngo izi ngabo zacitse intege ndetse no gucunga umutekano w'abaturage byahise bijya hasi. ngira ngo izi ngabo zahise zimara kubona ko aho zakuraga cyangwa se n'ibyatumaga imiryango mpuzamahanga ibashyigikira babonye rero bimaze kugenda bizambanye. ngira ngo rero imirwano mubizi neza ko yubuye nyuma y'uko n'ubundi izi ngabo zimaze kuva mu bice birimo amabuye y'agaciro. kuva bafata ntabwo bongeye kugerageza kugaragaza urukundo abaturage, ahubwo batangiye kwirara mu bice by'abaturage bagasahura, bagakora ibikorwa bitari byiza byagiye bibangamira ikiremwamuntu muri rusange. ibi rero n'ubundi bishyira habi n'ubundi kigali, kuko muri kano kanya tuvugana bamaze kugira 1/2 bamaze kurekura ahantu hanini. ngira ngo urabizi neza ko ahantu hanini bamaze kuba bahatakaza n'ibi bice ngenda ntambikamo. ngira ngo naho haragaragara ishusho y'uko bamaze kuba bava mu bice bigiye bitandukanye. ngira ngo bajya gutangaza ibice bagiye barekura, bwana munyamakuru baba bamaze kuva mu bice binini cyangwa se baba barahavuye haciye igihe kinini, kuko izi ngabo zifuza kurekura, ariko kubwo igitutu ndetse n'izi drone zakomeje kugenda zibakoramo akazi ntabwo biba biboroheye. ngira ngo muri kano kanya rero n'ubundi bakomeje kugenda bagaragaza ko batsinzwe mu rwego rwo hejuru, kuko n'imirwano iri kugenda ibera mu bice bigiye bitandukanye ikomeje kugenda n'ubundi ishyira habitse n'ingabo zikomeje kugenda zikubitwa inshuro. ndimo ndazibona drone zakomeje kugenda zikora akazi n'ubungubu hejuru mu kirere zirimo ziratambuka. ni drone rero zaje kuba ibyago kuri M23. ni drone zikomeje kugenda zibakoramo akazi, ni drone zikomeje kurimbura izi ngabo aho ziva zikagera. ngira ngo muri aka kanya ni zimwe mu zakomeje kugenda zica intege izi ingabo za M23, kandi koko zamaze gucika intege mu rwego rwo hejuru bwana munyamakuru. kandi kuko nanjye si ibyo kuvuga cyangwa se ku mboni z'abantu bose barabona ko zacitse intege mu buryo bugaragara, kuko niba zishobora kwemeza gutakaza ibice by'ingenzi bikomeye birimo na Warikare, ndetse bikavuga ko n'umujyi wa Goma ushobora kuza mu mubare w'ibigomba gutakazwa ndetse na Bukavu, bigaragara ko M23 noneho ibya bisa n'ibyarangiye, nubwo igikomeje guhanyanyaza mu bice bitandukanye byo Minembwe ikomeje guhangana, ariko mu by'ukuri benshi bemeza ko ibyo nta kintu na kimwe bimaze mu gihe ikomeje n'undi kugaragaza gutsindwa gukomeye. dore ko n'ubu ngubu ngo ihuriro rya M23 ryatangaje ko indege nto zitajyamo abapilote zizwi nka drone za leta zarashe kuwa 4 ndetse no kuwa 5 ndetse no mu gicuku cyo kuwa 6 mu bice bya Mikenke, zikica abaturage nk'uko umuvugizi w'iryo huriro Alliance Fleuve du Congo witwa Laurent Kanyuka yabitangaje ku rubuga rwe rwa Gisi, avuga ko izo ndege ngo zarashe buhumyi abantu batuwe cyane ahantu hatuwe cyane n'abasivile. yongeraho ko ku mibare y'agateganyo 2 bapfuye, undi umwe arakomereka bikomeye. avuga ko ngo ibyo bitero byabaye saa 5:40 z'ijoro zo kuwa 4 no kuwa 5 ndetse no mu kirere rwo kuwa 6,
kugeza ubu muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ngo ahagana saa 2:20 niho hongeye kumvikana ibitero, kandi itangazo ko yahise atanga itangazo ko ibyo bitero byasenye inzu nyinshi z'abaturage ndetse n'imiryango myinshi ikaba yahunze aho yari ituye. Kanyuka kandi yashinje ubutegetsi bwa Kinshasa kutubahiriza amasezerano y'i Doha ndetse na Washington DC, avuga ko ingabo za leta za Kongo zikomeje gukorana n'imitwe y'inyeshyamba zitwaje intwaro zica abaturage muri Kivu y'Amajyepfo. Kanyuka kandi avuga ko Kinshasa igomba kuryozwa ibikorwa byo guheza no kugaragaza ko Minembwe rwose mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje kugaragara ubwicanyi. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiratangaza kuri ibi bivugwa ko M23 ari ibinyoma iri guhimba. Uruhande rwa Kinshasa n'urwa M23 zikomeje gushyamirana ndetse no gushinjanya amabi n'imirwano ikaze mu bice bitandukanye bya Kivu zombi. Mu by'ukuri bwana munyamakuru, tugana no ku musozo, urabona ibibazo biri kubera ku butaka bwa Kongo bizarangizwa n'iki? Bizarangizwa nuko M23 iri gukora ibikorwa benshi bayigaye byo kuva mu bice bitandukanye ko bishobora kurangira wenda amahoro agarutse, cyangwa n'ukujinisha. Ibi ngibi nta guca mu ijambo bizarangizwa no kuba izi ngabo zivuye mu bice bigiye bitandukanye, kuko aho ziri kuva ndetse zitarwanye, bwana munyamakuru, biri gutuma abaturage benshi batagwa mu byago bikomeye. Nubwo bari gukora amakosa bakagenda bava mu bice nta ngabo mpuzamahanga basizemo, ugasanga abaturage bari guhura n'ibibazo byo gusahurwa ndetse n'ibindi. Ariko muri aka kanya tuvugana, ingabo za M23 ibice ziri kuvamo, bwana munyamakuru, harimo haragaragaza ko izi ngabo za M23 ibice zivuyemo zitarwanye ndetse ziyavuye ku bushake. Abaturage bari kwishimira ibikorwa, ni nabyo rero biri gushyiraho abaturage, kuko ahari kubera imirwano, ngira ngo bwana munyamakuru igihe nkwereka amavideo, inzu z'abaturage zikomeje gusenywa ndetse n'ibikorwa bitari byiza bikomeje kugenda bikorwa. Ibi rero bibangamira ikiremwamuntu biri kugenda bikorwa n'izi ngabo. Ntabwo buri umwe wese abyishimira ko ziva mu bice zishinzwe urugamba, kuko nazo ubwazo ziri gutakaza, ngira ngo zimaze gupfusha abarenga kuri 200 uturutse ku ijoro ryashize, kuko ibitero bya drone byabereye muri Minembwe byabashyize habi. Ngira ngo rero ibi n'ubundi biri kugaragaza ingaruka zikomeye kuri zino ngabo, kuko muri aka kanya bwana munyamakuru ni gakeya nagiye mbona izi ngabo ziva mu bice byoroshye ndetse zikarekura ku bushake. N'ubu muri aka kanya bwana munyamakuru nagiye nca ahantu henshi, ngira ngo hari kugaragara n'ubundi imodoka nyinshi z'izi ngabo zamaze gutwikirwa mu mihanda igiye itandukanye, ndetse n'ibirindiro byinshi aho byamaze kuba bitwikwa. Izi ngabo bwana munyamakuru zisigariye mu bice bitewe n'abaturage, ndetse imirambo ikomeje kugenda yiyongera. Ngira ngo rero icyiza kuri izi ngabo nuko zava mu bice byose ndetse zigakurikiza amabwiriza, zikareka gukomeza kugenda zibangamira abaturage, nazo ubwazo zikareka gukomeza gutakaza ubuzima bwana munyamakuru. Yego, reka ngushimire, tazakongera gusubira mu zindi update n'undi zaba zigezweho mu minota iri imbere. Tugaruka n'undi ku bitero bikomeje kugenda byumvikana mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi, Minembwe ndetse na Warikare. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 ku mugaragaro izuba riva, twabwiye ko zamaze kuvamo. Icyo ngusaba rero ni sabone, like, share, comment mu magroupe ndetse n'ahandi hatandukanye. Nyagasani akomeza duhane umugisha. Hasta la vista. Murakoze cyane.